Welcome back. Now a look at the other events in the state. Kudsade MLA Nilesh Cabral has donated a wheelchair to a handicapped child in his constituency. This is an assistance through the state funds. एक व्हीलचेअर आमचे गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा आनी मागता लोकां कडेन कितें अशेंच कितें डिफिकल्टी म्हणजे कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची कितें डिफिकल्टी आसा मातशें फुडें जावन येवचें कसो रामदास कसो येयला आमी एक 2 म्हयन्या भितर ताका रिक्वेस्ट करून ताका विदीन 1.5 months हे करून ताका एक सुविधा बायल भुरग्याक हांवें करून दिल्ली आसा. Similarly, Kudsade municipality has constructed pavers in ward number 7. People had demanded pavers as commuters had to face a lot of difficulties during monsoon. It was inaugurated by Kudsade MLA Nilesh Cabral. Sarvodaya Education Society's high school will celebrate its golden jubilee year. They have planned a series of events for the celebration. उत्सवी स्वरूप न देता खंय तरी ताजो फायदो भुरग्यांक मेळचो आनीक तांकां बेनिफीट मेळून ह्या स्कुलाक खंय तरी आनी खंय तरी एक मुखार वचपाक एक नवी स्थिती गाडपाक एक फाटबळ मेळचें अशें तकले मुखार नदरे मुखार दवरून आमी सगळे एकठांय आयिल्ले आसा. Naveli MLA and Fisheries and Labour Minister Avertan Furtado has initiated garbage collection drive at Rumdamor Housing Board in Naveli. He said that garbage is being dumped all over the area and such cleanliness is a need. He was accompanied by the newly elected Panchayat members. Before monsoon starts, I want to clear the whole garbage which is there in the housing board. If it pass local problem. Look, doing problem and it will be a big problem, health problem for them. And the gutters high days or leave for them. Other gara electricity pole pull high which is very dangerous. So I'm clearing of everything and before as fast as possible, thanks to housing board clean kondita. Bureau Report, Prudent Media. Now news from sports. Sports Minister Ramesh Tawadkar is going to personally sort out the mess with the warring basketball and hockey associations. The Kankan MLA told Prudent in an exclusive interaction he will meet personally with the hockey and basketball associations within a few days and sort out the mess. However, Tawadkar is not going to go harsh with the wrongdoers in the association but will try to find an amicable solution. Prudent has repeatedly highlighted the gross irregularities within basketball and hockey associations, and finally it looks like a solution is around the corner. I have with me the sports minister. Sir, तुम्ही म्हणला की association जे काम करना they will be on their way out. काय त्यांका तुम्ही serious action घेतले. दोन association आम्ही जायते पावट आम्ही त्यांचेर लक्ष घातला ते is basketball and hockey. What are you planning about basketball and hockey? Because these are associations. If you all take a call, you can directly clean up the association. बरोबर नाही प्रयत्न कितें आसा सगळ्यांक आमकां दिसता की स्पोर्ट्स फुडें वचपाक जाय अशा तरेन बरी एसोसिएशनां काम करतात की आमकांय दिसता न्ही की संबंद एज ए मिनिस्टर म्हणून जो आसा की स्पोर्ट्स क्षेत्र हें बरें फुडें येवपाचें दृश्टीकोनांत की जी असोसिएशन जे काम करतात तांकां प्रश्न आसात पूण एक्शन सिरियस एक्शन घेतलें अशेंय न्ही पूण तांकां एक मोटिवेशन दिवन तांकांय आमी फुडें हाडून ती गेम सुद्दां फुडें आयले नंतर तें टॅलंट फुडें येतलें आनी जेणे करून सगळ्या क्षेत्रा मदें सगळ्या गेम्सीचो विकास गोंयांत जालो. Specifically basketball and hockey चेर आमी उलोवंक गेल्यार basketball we have seen the office bearers in office for the last 20 years, over 20 years. आणि हॉकी चे पळोवंक गेल्यार तेंचे 3 फ्रॅक्शन जाले. कितें जाता एक्झॅक्टली तुम्ही कित्याक तुम्ही एक कॉल जरी घेतल्यार इट कॅन बी सॉर्टेड आउट विदिन अ डेज टाइम विथ दिस टू. आमी ठरयिल्लें आसा की अशी जी असोसिएशन आसा तांचे मध्ये क्लासी आसा न्ही ते जे कोण असोसिएशन मेंबर आसा की 1-2 फ्रॅक्शन आसा 3 फ्रॅक्शन आसा तांकां आमी आफोवन हाडटले आनी कशा तरेन आमकां ह्या गेमीचे विकास करपाचे दृश्टीकोनांत ते प्रयत्न करपाक जाय की म्हाका दिसता म्हाकाय खात्री आसा की तांचे कडेन हांव स्वताक वचून पर्सनली टॉक करतलो आनी जेणे करून विशय सॉर्ट आउट जातलो आनी फुडल्या काळांत जें असोसिएशन आसा बरें नेटान काम करतलें. केन्ना तुम्ही हो मीटिंग प्लॅन जातलें आतां आमी एक वेगळी प्रोसेस सुरू केली ना आज असोसिएशन आसा फाल्यां आमगे APOs TSOs तांकां तांची मिटींग आपयता आसा केन्ना तरी फिजिकल एज्युकेशन मिटींग आपयला केन्ना तरी अशा प्रकारची जी असोसिएशन आसा की तांचे कडेन इंटरेक्शन करपाचो प्रयत्न जातलो फेज वायज वतले फुडें. आणि राजू बाबान जे सजेशन दिला टेकिंग 5 असोसिएशन्स अ डे किंवा 5 असोसिएशन करचे ना आमी कॅम्प पळयतलें की जी असोसिएशन कोण काम व्यवस्थीत बरी करता की तांच्या संदर्भांतलो एक विशय ते रुटीन काम करता न्ही मागीर तांकां तांचे प्रश्न वेगळे आसा जी काम करिना किंवा काम कित्याक करिना हें आमकां समजून घेवपाक जाय न्ही समजून घेवन बाबा तांचे प्रश्न आसा ते समजून घेवन ती कशी मोटिवेट जातली ताचो प्रयत्न आसता तुमचो. A sports reporter Nikhil Pereira with video journalist Prajot Pednekar from Porvorim. Ranji Trophy cricketer Ganesh Raj Narvekar, who is being probed for alleged fraud in his birthday, did not arrive for his interrogation on Tuesday.
The chairman of GCA appointed 3-member committee Akbar Mullah had called Ganesh Raj to record his statement at 4 o'clock in the evening at GCA Academy at Porvorim, but Ganesh Raj failed to turn up. Ganesh Raj's father Dhananand Narvekar and mother Sushma Narvekar have been called on Wednesday and Thursday respectively. Ganesh Raj on Wednesday will get one more chance to make his statement. माझो member Mayur Saukar, Girish Naik. Shirish Naik. येऊ ना तेका 4, 5 सुद्धा आम्ही हांगासर रावले. तो येऊ ना तेका अनेक चान्स दितले आम्ही फाल्यां 6चो टायमिंग आहा तेका लेटर आतां धाडटले तेका अनेक टायम दितले तेका अनेक फावटी चान्स आहा तेका फाल्यां भितर येऊ ना जाल्यार मागीर आनी ना लास्ट तेका. A reporter from Porvorim, Sham Sundar Fatte. Don't worry if you have missed this bulletin, log on to www.prudentmedia.in, or you can also catch latest updates on Twitter by following us at Prudent Goa. Meet us on Facebook at www.facebook.com/prudentmedia. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent Media. Goodbye.